Bia meka cho se ye de obuo ni ne die beka no senia etie. Ye wada so. Ye nsie tirase wo no kore ho. Ene ye mfa kontompo ene naada nso nka asem a ye nim. Ye ni pe de ye dani asabi kasadodo onfo so mpam. Ye fuma beji atumi apa ho akyewatwe asai. Medini akwesi ensia. Asem Yi Di Ka enie. A lot of people who didn't come from last week now, I shall say, Edis Alcobo nyina eba. Nyina ye discussing about how a dollar no misbehaving and saying. Send a dollar no misbehaving and saying. Misbehaving because one, we in the cost of black market in the to China, ye importation cost. Even I'm hearing across say in the first quarter of 2024, your importation are rising by $100 million. So it just say import no kwana cost. And of course, it's Ghana for your bedroom pen so be a fay as a abrofuniema atri the tekremaso. Abrofuniema ye and de. Fe dodo. It is say ye krom ni kura eye bibia ya na eye difficult say ya ankasa kura no ye betimi appreciate ya na edemayen ya ankasa emu ti minim Ghana phobia ye niema oman mu a of force no aye made in China atwene ho saa because the moment a Ghana fodo na ba hu say ye made in Ghana no ni ahase ye twe ho free ho but ye made in China dia ye okay ye pe say once a year made in China, made in USA, made in UK, any heifer, once a any Ghana dear, you okay. Ye can dollar somewhere, ya na seb ya say omo akosku nko na dollar form. But I never wait near echo switch rest $1 no, e obi bia asem. Ye na yakosku ni ye na yen kosku nyina yasem. Go say amena kodum pempe so be say $1 no ehunti kakra bia code echie nyina ebi na achie nen so ade hiade e de ma ye nyina me wadi be over the weekend the number of import and export between Ghana and Burkina Faso. I saw say in 2023, this is according to OEC, say in 2023 import in Ghana year from Burkina Faso was around, I think, $53 million. And Ghana exporting Yema worth over $200 million to Burkina Faso. To me, this is the best way. You say you call asomai. Or say you maybe you export, oversee the import. And a boy may sick as some no, it's which are now see ye. A man near my boy, the brena $1 no, a bit in your buffer. To move Burkina Faso, the many Japan. Says, I know Cressy a cram goes the free Burkina Faso. And Cressy a cram say the free Burkina Faso. But a Sasu and Cressy, you're exporting them over $200 million, a free Ghana to Burkina Faso. It assumes say miam ya odu Ghana ye import any free. Miam ya odu Ghana krania ma any free. Say etimi be say 200 da. At least kebenya kakra wo yensem. Na ye kan say ni so no Ghana for ye nti ye ho ase say ebra so si ya kaso be di ye nkwi. Ya ma brofo ni ma na ti ye tekrema so dodo. Abrofu deno ati ye tekrema so dodo. Bibia ye pesi akra. Bibia ye pesi akra. Moye no kre na wo no. Moye. Because the more na wo kra ni nyina no, na sika dodo ni nyina na se from mem no, $1 kakra de ba he no.
ene ye koto ahyentiade ebo mu a dollar ntia tomatoes bu okosra dollar ntia jenne meko fish ebo okosra dollar ntia because ye krabi baby apart from nipa ye krabi baby from onone maybe I think it's time say Ghana be call the Nigeria way and when one what is was say aban it say near force to see ye beti yankase de yetimi nya bibia na da bia emo chicken fish bibia ye kadi from no na eba na ye kan say su esrem wada mo manufacture niam o mamu no mo misa mo say die nti na mo ya Ghana for ne mpe mo up to that standard and I still you reject ya na because some demo be amana se me take am say na me kopa mo bi ato a ene kwasem koto mo asem yo ne standard no emme ho kra at least etim ne ko tipa kakra ba yansuye mu bi ye manufacture ne ma oye memu sika penny ni brenti adios ye di edon kwotwa mienu esom Ghana ni ba ko besom because person service kano any interest se di pale bana sade no ni de no entisa o kira wo ma me nyili sa abrofo na ye duro abrofo me nyili so ma ye duro se chichira ye to bibia fa from nchen but the issue is the quality of a niema yeso ye tie mamu a ye produce ala bika cho niema bi won ma ne production no enye baakofo seka na betimi ayo Ghana Adom to hwe nyumako ya efri amona ne baye mamu a ye omri sika kese eba na o hwe enye baakofo na adwuma ne dia wede kakra wom etomunye sika sana som ne ya omutimye sika bum e de ye ne ye but ye mamu ham no ye na e de maye meni akosinsie ko kasika bom yi se ye wu a ye mabaye ne den succession planning tinum ne mamenye me de ketua bi to was akosinsie akwadwede de cost ketua bi Madina market nchen ye bia nka oni omahene ebia eka om sika bomu a ko betumi ane kese am ye kum kokko no Ghana ni esu yankase Ghana nkokko because enyuma export bebre ewom no sika ne so pa what is na no na the deputy minister for trade and industry waka cho say omom fira mo no ne eba Ghana no de temi eso no say omom ba ne memmem nya be ma so tutu tata yo be ma sakakra e wona ta so ogbo watim say bem sabe no se ye kono se pese ye rice factory ye no se emu ho adwuma ye no enye sika ketewa ba ko fo mentam nton so because obewie che no untimi nya na standard na abrofo de na set no and abrofo de obekom no nye ba ko mienu bi na set ye ba o ni pa ba miense na bi na kom sika kese abom and omde ayi na kodu sa pempenso no it yes ye clamor for say ye ni ye krom niema ye hye krom ntare ye hye krom mpaboa no na ye dwe say the quality of ade na area magana for no et say the quality ade na ye de ma ye krom afo no et say cause quality ni drop here obi no say obeti sika koto oduro yeah, me mpefe pass ade me kwakotoy ade nye say because of made in Ghana to that be onye yeah me adwen so ko honom ni mpe ko betimi afa so a ye be bre import ase na ye export apega akosoro your raw materials be bre oye maimu but because ye ni sika kese a ye di ewura the production mutin be bre aka nwurem
braka nwrem etimi etu kwako itri uhwe obi pa tomatoes fu a uche nkramu mienu abaako etu wono o export tomatoes di abrewo a enye kenten baako mienu miensa o wo the trailer e na twe efuru do se ne e Ghana yefu e Ghana etesei no kwanim ne ka no kwafa nkyere ho efu ye no Ghana etesei peasant farming ye bo mo me export no enye peasant farming enye kitu atwetwebo a wo kwa benmu this ye devotee o se ye boatimi ama ye export akosra ye nya sa business no ye. And this is where Aban so bem. Abam koso me identify areas say sika kese pa eko when it comes to enyane ye import wo nyane ho a aduane be pa na import bo mamu. So say e yamu na import na dodo a ho na eye emu wo Ghana because ene omo yamu wo ye mamu no eye twetwebo eto muntimi nya na kesiem. But the question say, you bet me a common in a cantam say, move from the camera, near Cambom near Cassier. And now, but many papa say, a new media so say, Sanko for the woman say, more Boma Ghana, ye imported and move BM. And I be importing more crana, at least to 1% of Nebedi. Yam ye near Mrewa Hua, near Nyasa peasant farming. Self-phone kumana. So could do it that obi every tomato to fuo. The whole and crouch me no efa and the tomatoes fuo. Onya machines papa and ye moduma. Na mga nya baako for dia. Kudu American arrest obi pa ebufuo and the tower near. We say, hey. So the kromu nyina na ta osa no ebrufo emufo nko ye me adwen ko e kwa be na ban so fa so aboa ene wona import ne man so akabom because this kitutu di nom de ko import sa ne man ebi e kabom ni si factories ni bo Ghana e be boa import also na dollar na ma ho ya ba nipa so. Eno babre shop akwa abekwa o se mi kroma me TV akwasi dollar yi ebi afi mu nyina kwa na me hu bida eso hu yen abo ma mpa yes dollar ese ti komese nya dollar na edie yenye ebi na kakra na ewo no so yem ye ni nso ni ento sa ne ma no Ghana fo ne makakra no mo ye no ye to a kakra so bebo mo nsam and ye penkun krasta ye diska kwa mo no ne yakoto de aba e yo sika obia no ni issue e yo sika mama obia ntime no wonko but ye kase ye nyina se ye ka bom aboa kyekere ye man dia they don't see a sacrifice baby etine wo ye no sacrifice say me pemfa so bebre na mu diska twetwe de be hyem my papa de aba no ne yesu ye sacrifice say ye mfie sika kwa mo no ne kokra bi mba bebe bom ye nwa dwuma no ye no eso timi tompon asafi ye be che be say $2 billion e de akwa mo no ne kokra ne ma de aba dia eh sira dollar bi antimi ntino mai mu dollar bi antimi ntino mai mu en ye kon sa ne be kon sa dia e be yasem then am pesa the MPP NDC dollar na MPDC buy enum na ye 4 cedis and NDC dia MPP dia kwakodum say 15 cedis say status quo no answer sa the next one obeba no one should be free 15 akwa 35 because foundation no e weak yam build the foundation no ye nyina nyintum say ye sacrifice the my mind no na yes sacrifice no we may take advantage of our sacrifice to exploit us
Tabkati Yasamo Association of Ghana Industries. Musumani and common crop for a year more maimu. Say I don't know yet about gasno at to say the quality. Because already Yaman for Anshia say, Mom ya kodi fufu be na abati attack maso de. So some more brave bia. Say anana anya police or say bell. That is why I believe say age as someone try. Some crop for you man no more quality not to say. So quality ni ba na mama for betimi arose. First na ka ayi Friday when I can say Fridays in kwade no. But you won't see your teller for a seamstress. Bebre pam ni no. Amo bebre ni aba beje ho. Me so Monday to Friday dem share ni. Because ne wo pam no omo sua de ne more. Sa ne pe no. Yakopo ya do be kira. Ye wo kira be to as be ko Bank of Ghana. Komo bi wo ho. About $CD ya nkobobu Bank of Ghana. Ye wo kira pa me kwa akodi. O man kwa bra santina pam fo aye krado. Ede pense mu to aso. Ba me kam se Yakopon eye Adom a. Na na mankwa afirifa ye no. Asante mampon no. Ye baby nso e wo London. Why? Ti ebusua na wo London so be ye na na mankwa afirifa me ka akwose afirifa obedi Ghana nim ni nua na yiyo kese ba so no. Ye baby wo London. Take you as member ho details na. Otrapa ebedi Asem Yi Di Ka background.